Ntlawa wa M23 va fikile eGoma kasi laha kaya mindyangu ya masocha lava nga dlawa yi rindzele tinhlamulo. Vatswari a va pfale mindyangu ya swikolo swa Masoyi na Lekgokgota eHazyview eMpumalanga namuntlha. Kasi eka mitlangu hi languta masagwadi ya bolo ya vaxisati ya Hollywood Super League. Baka hina intsako kuthlela ihlangane ka mahungu ya Xitsonga ka SABC2 riperile. Tidyondzo ti kavanyetiwile eswikolweni swimbirhi swa Masoyi na Lekgokgota kusuhi na Hazyview eMpumalanga. Vatswari va pfale mindyangu ya swikolo va vilerisiwa hi xiyimo xa miako ya swikolo leswi. Vana na vadyondzisi a va nga koti ku nghena eswikolweni namuntlha. Gede ta xikolo lexi ti pfariwile. Vatswari va koxa leswaku vaakeri va xikolo lexintshwa. Xikolo lexi xi akiwile lembe ra 1972 naswona vatswari va vula leswaku a xi hlayisekanga. Yi affecta wonke bantwana laba fundza la kule Masoyi. Sikhulumela namunhla sivale Masoyi, savala isiyafunza, savala neKhanyisani. Ngoba bonke labantwana labaqhamuka eKhanyisani baqhamuka kuphi eMasoyi. Nabo bayo sathi simo sakuphi sala Masoyi. Kungako namunhla sicele ini? Sicele tonke letikolo liseduzane nathi ukuthi tikhone kusita, sikhone ukuthi igovernment ikubone ukuthi nyalo sesidiniwe ngalendzaba le lesikolo le. Vadyondzi exikolweni lexiya va kondletela mfumo ku va akela xikolo lexintshwa. Kuthi akuna masilingi emaklasini siyasha ngelanga imvula yangena akuna ma-toilet aphukile bothishera bana ti-staff room principal akana office. Emaklasini asinawo marufu awela abantwana ngama-exam room aphazamiseke ama-toilet akaflash kahle nemaphayiphi onke kuphukile thishera akanaso bothishera banato ti-staff room na principal. Yeah. Okay, wena ufuna ukuthi nincedeke njani njengebantwana esikoleni bese ngacela ukuthi basirenovate lesikolo cause sakudzala kakhulu so stokhona kufunza kahle singatoli mateka njengasekuqaleni. Ndzawulo ya dyondzo eMpumalanga iamukele leswaku vana mitlhontlho loko swi ta eka swikolo swa vona. Ndzawulo yi ri hambiswiritano va ta tirha hi ku hatlisa ku lulamisa swihoxo leswi nga kona. As a department, we are aware of the infrastructure challenges at Lekgokgota and Masoyi primary schools. At Lekgokgota primary school, it was earmarked for renovations. However, when the engineers conducted the assessment, they discovered that the infrastructure is irreparable. Hence, they recommended that we demolish and construct, and we are beginning the processes of planning and design so that we construct the new school for the community. Masoyi primary school as well, it's a school that it's in our plans, and we are planning to build 9 additional classrooms after we've provided the school with toilets and water infrastructure, and also going to construct an admin block and a grade R center. And we are communicating this with the school's SGB. We hereby call upon the parents to be patient and work with us as we continue with the plans of actually assisting them with the infrastructure challenges at the school. Va vule leswaku va ta emahlweni va kombisa ku vilela ku fikela loko swikoxo swa vona swi fikeleriwile. Loko swa ha ri tano ndzawulo ya dyondzo ya tiko yi tshembise ku yisa mintlhontlho leyi nga kona yi hlanganaka na swikolo ePalamende. Nhlamulo Mabasoma. Mufana wa 19 wa malembe hi vukhale Gauteng u hanya hi ku chava endzhaku ko baleka engomeni leyi nga riki enawini eMdantsane eEastern Cape. Mudyondzi wa ka grade 12 u chava ni ku tlhela ekaya ku yisa emahlweni na tidyondzo takwe. Mufana u ri u kume minxungeto ya rifu kusuka eka vaaki lava n'wi hehlaka hi ku boxa ngoma ni ku hlekula ndhavuko wa ka vona. Wa ha ri na ku chava. Mufana loyi u baleke engomeni ku nga se fika makhisimusi hikokwalaho ka mbanga ya ngoma. U vula leswaku ngoma leyi a le ku n'wi yisa exibedhlele hambi ku ri ku n'wi tshungula. I actually escaped early in the morning while everybody was sleeping in the bush. From the hospital, I have to leave Eastern Cape because the people in Tanzania say they don't want to see me. They wanted to assault me, and they also wanted to kill me, saying I disrespected their culture of Amaxhosa. Mufana loyi u ri u balekile Gauteng laha a nga tumbela kona naswona u le kumeni ka vutshunguri. U chavela vumundzuku byakwe. I want to go back to school, but I cannot.
I'm appealing to the government to help me get another school where I will be safe to finish my matric. Mashaka ya yena na vona va vilela. We understand about the culture, but we can't have the culture destroying the future of a little boy. We are appealing to the government, and the authorities to help him to get a safe place to process his studies. Nhlangano wa tihosi Contralesa wu sole swinene matikhomelo ya vafambisi va ngoma. Want to make a call to all parents, all Ingoma holders, to say, do what is expected of you. Don't do anything that will threaten the lives of an individual. If they decide not to go through the process, let's allow them to do so. Let's not force our culture upon people, even where they decide not to do it. Vativi swa dyondzo va nyike mavonelo. We want government to provide the learner with psychosocial support to ensure that the learner can recover emotionally and academically. We think that we must find a way to balance cultural practices with human rights. Hi hala tlhelo xifundzankulu xa Eastern Cape xi le ku lavisiseni ka mafu ya 29 wa vankwerha lava nga lova ka tingoma to hambana laha to tala a ti nga ri enawini eka xifundzankulu hi N'wendzamhala. Masocha ya M23 va fikile dorobeni ra Goma DRC. Ntlawa lowu va kombele masocha ya mfumo wa DRC ku tinyikela ni ku veka matlhari ehansi. Vusiku bya tolo a ku ri na ku balesana ehandle ka Goma. A swi tiveka leswaku mfumo wa DRC wu ta angurisa ku yini eka ku vutliwa ka Goma hi masocha ya M23. Loko swa hatetano Afrika-Dzonga va sole swinene ku hlaseriwa ka masocha ya United Nations na ya SADC lava ringetaka ku tisa kurhula DRC. Muyimeri wa Afrika-Dzonga ka United Nations Matthew Joyini u byele swirho swa nhlengeletano ya xihatla ya United Nations leswaku nkayo wa masocha ya Afrika-Dzonga va dlawile kasi van'wana va vavisekile eka nyimpi leyi. Mr. President, Murhumeri wa tiko ra Afrika-Dzonga Matthew Joyini u ri xiyimo lexi nga kona eCongo xo haxinyana tanihileswi ku hlasela ka marhavelo ya M23 ku nyanyaka na sweswi va tshembise ku hlasela Goma, dorobankulu ra North Kivu. Joyini u ri mihlaselo i ku tlula ntwanano lowu nga va kona wo yimisa nyimpi lembe leri nga hela exikarhi ka DRC na Rwanda. We deplore the unwarranted attacks against MONUSCO and the South African Development Community Mission in the DRC's uniformed personnel who are deployed not only to promote peace, security, and stability in the Eastern DRC, but by extension in the African continent in general. Our sincere condolences go out to the families of those peacekeepers who have lost their lives. Joyini u tlhela a vulavula hi nkoka wa swiletelo kumbe milawu leyi nga kona eka nhlangano wa matiko ku nga UN leyi katsaka mafumelo ni ku lawuriwa ka mindzilikanyo leswi nga tluriwa. U tlhela a ku lwa loku nga kona ku yiteriwa hi swin'wana ku nga ri xivangelonkulu lexi ku vikiwaka leswaku ku lweriwa xona. The international community can no longer afford to simply watch as conflict in the Eastern DRC continues to displace, maim, and kill innocent civilians. MaAfrika-Dzonga yambirhi ni munhu un'we le Uruguay lava welaka eka MONUSCO va lovile loko khume ra masocha vo huma laha Afrika-Dzonga ni le Malawi lava welaka ehansi ka SADC va dlayiwile hi ntlawa wa M23. Today, despite ongoing MONUSCO support to FRDC, M23 and Rwandan forces penetrated Munigi, captured in the outskirts of Goma city, causing mass panic and flight among the population. Roads are blocked and the airport can no longer be used for evacuation or humanitarian efforts. M23 has declared the airspace over Goma closed. In other words, we are trapped. Sa tetano vana ra Democratic Alliance ri koxa leswaku va na njhekanjhekisano eParlamente eka vurhuma bya masocha lama nga etikweni ra Democratic Republic of Congo. We want a parliamentary debate on the issue. We want some answers. What we are confronted with, and our soldiers unfortunately are confronted with, is basically the effects of budget cuts over many years.
loko swa ha te tano murhangeri wa vandla ra Economic Freedom Fighters Julius Malema na yena u ri masocha lama nga rhumeliwa ku ya konetela kurhula eDRC a va na switirhisiwa swo ringanela ku lwa naswona nyimpi leyi nga kona yi le henhla ka vuswikoti bya vona. There's a rejection of African standby force by the imperialist forces in the West because they benefit out of the instability of DRC and Africa in particular. If there is any country that was messed up right from the beginning was DRC. They have been destabilizing that country for many years because they want those minerals in the DRC. Ku na tinhlangano to hlaya ta xihatla leti nga rhambiwa hi minhlangano yo hambana ku ta kanela xiyimo lexi nga kona xa nyimpi eDRC. Ndyangu wa un'wana wa masocha ya nkayi lava nga dlawa entirhweni eDRC Louis Calvin Moagi eMuraraleng eka Skororo eLimpopo wu le ku tikeriweni ku amukela rifu ra yena. Moagi u love hi Ravumune hi nkarhi lowu masocha ya M23 a va ringeta ku nghena edorobeni ra Goma. Papahulu wa Calvin ku nga Marcus Moagi u ri n'wana wakwe a ri munhu wo tsakela ku pfuna vaakikulombye eka muganga. As a family, we are highly devastated to hear the news that our son has passed on in the war. Firstly, we heard the news that the war in DRC is intensified. So we are worried. During the week, we spoke to him just to greet him, and then he responded. But as on Saturday, we started to get worried when we sent some WhatsApp, and then he could not respond. And then from there, late Saturday, between 7 and 8 in the evening, I received a call from Muruti Makate, calling from this family, in the family, calling us to come here as a family. Then when we came here, we find him here, then we did make some short prayers. Muruti Makate is from Defense Force at Taba in Woodspruit. Yes. And then he broke the news to us that your nephew has passed on during the war. He was been killed. So we were so devastated. Even now, we cannot cope up to hear the news. Hise mahlweni maunge SABC. Ntengo wa nandzu wo dlaya ehenhleni ka n'wamsavu wa ndhuma Libuwani Maddaji wu hundziseriwe eka siku ra 10 Nyenyankulu ekhotele henhla ya Thohoyandou Ndo eLimpopo. Maddaji u hihliwa hi ku dlaya murhandziwa wakwe Lindelani Nongovela hi Sunguti N'waxemu ekaya ra vona eSido eMangondi. Muavanyisi Thogomelani Chidada u ri mfumo wu na makungu ya ku engetela milandzu ehenhleni ka Maddaji. Nandzu wa muhehliwa Libuwani Maddaji lowu a wu lulamerisiwile ku va wu sungula ku tengiwa wu hundziseriwile emahlweni ku pfumelela mfumo ku va wu hetisisa ku engetela swihehlo ehenhla ka muhehliwa. Muchuchisi Nduveni Mulangaphuma u endlile xikombelo xa leswaku nandzu lowu wu hundziseriwa emahlweni tanihileswi mfumo wa ha lavaka ku engetela nandzu wa vuxisi ehenhla ka Maddaji. Muavanyisi Thogomelani Chidada u hundziserile nandzu lowu emahlweni ku nyika nkarhi eka vuchuchisi ni le ka vuyimeri bya nawu bya Maddaji ku va va tilulamisela. By agreement, this matter shall then be stood down to the 10th of March 2025 for the same reason, it being for plea and trial in this matter. The accused again is reminded, rather his bail is extended to the 10th of March on the same condition that has been set out when he was admitted to bail. Muavanyisi Chidada u kombisile ku vilerisiwa hi milandzu leyi vekiwaka eka nxaxamelo wa khoto kambe yi nga se lulamela ku va yi tengiwa. There will be no case on the trial roll which has not been certified trial ready by a judge before it comes to court. We do that with civil matters, but for some reason it has been left for some time that the DPP will be arranging the roll. But we have seen over time that they are placing matters on the roll which are not ready. This one is another example. But I understand some other churches have emerged and so on and so forth. In the interest of justice, the accused must be tried for all his cases
at once because it also expedites the hearing of these matters in one take. That we accept. But we are not just going to put this matter back on the roll for parties to come and tell me that no, we have other matters that have come this and what. So this one is the first one. It must start. Eravumbirhi madaji a ti vonakarisa ekhoto ya le henhla. Madaji u tshunxiwile hi beyili ya 50 wa magidi ya tirhandi hi lembe ra 2023. Madaji u na valandzeri vo tala eka swiyenge swa mabulo laha a burisanaka na vona kona. Loko swa ha ri tano, Madaji u tlhela a va ni nandzu wun'wana lowu nga se fikaka emakumu laha a hehliwaka hi ku endla vuxisi bya rifu ra mana wa yena. I Vutivi Maluleko wa mahungu ya SABC a ri eWaterval ehandlenyana ka Lotrichard. Xingomatanda Magotso Gogo Mawen Mofokeng u ntshunxiwe hi beyili ya R5 wa tirhandi hi khota magistrate ya Protea eSoweto namuntlha. Mofokeng u hehliwa hi ku bela ku twisa ku vava. Yena u khomiwe hi sonto lowu nga hundza mayelana ku ba munhu hi bodhlela mahele ya N'wanxemu. For my unborn babies and Mofokeng u tiyise exitichini xa maphorisa xa Mondio vhiki leri nga hundza hi sonto. Hi ku ya hi swipimelo swa yena swa bail, Mofokeng a nga fanelanga ku tihlanganisa na muhlaseriwa naswona u ta boheka ku vika eka phorisa leri lavisisaka nandzu loko a lava ku huma etikweni. Nandzu lowu hundziseriwe eka siku ra 11 n'hweti leyi hikokwalaho ka ku paluxiwa ka leswi nga endzeni ka papila ra nandzu. I respectfully submit that my children are in desperate need of my physical and emotional support. They are traumatized by my incarceration. My incarceration has placed an immense emotional burden on my family. Due to my mother's age, she is unable to care for my children and their respective and specific needs. My health condition is not good and for the reasons advanced supra. I'm pregnant with twins, unable to function in prison, and do not have access to my much needed medical treatment and medication. The prison does not cater for my specific dietary needs referred to supra. My continued incarceration might very well result in a miscarriage and a life-threatening situation for me. Randi yi tsanile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo dolara R18.74, pondo R23.43, euro R19.70, kasi pula ya Botswana R1.34. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku $2,750 hi awunsi, platinum $947 hi awunsi, nxavo oil mbisi $78.20 hi mphongolo. Matolo masagwadi ya Hollywood Bet Super League ya 2024 lawa amalanguteriwe hi mahlongati matlangela xiyimo xa le henhla ya vatlangi va xisati va bolo. Masagwadi ya kongomisiwe ka ku kombisa talento yo hlamarisa, ku tinyiketela na ku tirha hi matimba eka vatlangi, valeteri na swipano leswi endleke leswaku nguva leyi yi va leyi nga rivalekiki. Van'wana va lava nga hlawuriwa a ku ri Amogela Ng'uta wa xipano xa University ya Western Cape loyi a nga wina sagwadi ra mutlangi wa lembe. Loko Boitumelo Rabali wa Mamelodi Sundowns a kume sagwadi ra muhowisi wa tigolo ta mudzaberi wa nguva. Lava nga nyawurisa lembe ra 2024 va xiximiwile no khensiwa eka tirhelo ra vona ra xiyimo xa le henhla eka nguva ya bolo ya vaxisati ya Hollywood Bet Super League. Naswona a swi hlamarisi na kantsongo ku va Mamelodi Sundowns ya vaxisati ku ri yona yi nga tleketla masagwadi yo tala hi mune ya wona. Vanyana va Style va teke xidlodlo xa N'waxemu hi 83 wa mikotlonya hi ku hlula 27. Va tlanga ku ringana kambirhi no hluriwa kan'we ntsena. Xidlodlo lexi va nga xi teka a xi ri xa vuntlhanu hi ku landzelelana, naswona va teke sagwadi ra Team of the Season. Kasi Boitumelo Rabale u teke ra Top Goal Scorer of the Season hikuva a howise 17 wa tigolo hi mitlangu ya 25. Working together with the team, putting more effort in the work that we do, and that's what's made us been able to win the league for the 5th time in a row. League for 5 years in a row. Wun'wana wa Sundowns i Mdzaberi Jerry Shabalala, yena u teke sagwadi ra Coach of the Season. Mutlangi wa le ndzhaku Lebogang Ramalepe yena u hlawuriwe tanihi Player of the Season.
I would have got this if it wasn't for my teammates and my coach, all the coaches that I've worked with, Coach Jerry, assistant coach Agnes, goalkeeper coach, Mr. Chabalala. The sky is the limit of it. Amukelang Mutau loyi a tlangela xipano xa University of Western Cape tlhelo mukapteni wa vona wa N'waxemu u teke sagwadi lerikulu ra player of the season. U pfune xipano xa ti-Blues ku ringanela ku ya eka CAF Women's Champions League ro sungula. Mutau wa ku joina xipano xa le Mexico lexi tlangaka eka Liga MX Femenil xa Club Tijuana. I just wanted to say thank you so much for this award. Being nominated for this award has been one of the greatest honors of my life. I just wanted to say thank you so much to Hollywood Bets for the platform that it has given women's football in South Africa, and to my wonderful teammates, my coach, and the technical staff and the entire UW's family. I just wanted to say thank you so much from the bottom of my heart. I literally wouldn't be where I am today without any of you guys. And to my family and my friends, thank you guys so much. Van'wani va wini va katsa Kwezi Khoza wa Durban Ladies loyi a nga teka sagwadi ra Young Player of the Season. Kasi ra Goalkeeper of the Season ri tekiwe hi Matshidiso Masive wa University of Johannesburg hikuva a nga huseriwanga eka mitlangu ya 14 ya leyi a nga yi tlanga ya 20. I makumu ya mahungu ya namuntlha hi khense swinene vulanguteri bya n'wina. Tsietsi Baloyi u ta landzela na maxelo riperile. Riperile erizo xiyimo xa maxelo xi tshamiseke yini eka madyambu ya namuntlha ku langutile mpfula na moya eka tindhawu to hambanahambana ta tiko. Ku ta va ku ri ni mpfula ku languta exifundzeninkulu xa le Northwest ku ya exifundzeninkulu xa Free State ku katsa exifundzeninkulu xa Northern Cape kasi hi helela hi ya exifundzeninkulu xa le Eastern Cape na ku ri exifundzeninkulu xa Western Cape kona ku ta va ka ha langutile timpfula eka siku ra namuntlha. Kasi loko siku ra mundzuku kona ku ta va ka ri ku hisa swinene loko hi languta ndhawu ta fana na Limpopo vuswikoti byi famba ka byi tlakule khwiri hikokwalaho ka ku hisa. Kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa Northwest kona ku ta va ka ri ku hisa Joni yona ta va ka ri hisa eka siku ra mundzuku hi ya exifundzeninkulu xa le Northern kona ku ta va ka ri ku hisa swinene ku katsa ni le xifundzeninkulu xa le Western Cape ku ta va ka ri ku hisa eka siku ra mundzuku. Kasi loko hi languta eka swilemukiso leswi hi nga nyikiwa swona kusuka eka vavumbi va maxelo ku langutile mpfula ya tilo loko hi languta exifundzeninkulu xa le Northwest ku ya xifundzeninkulu xa le Northern Cape nakona ku ta va ka ri mpfula ku katsa na xifundzeninkulu xa le Free State kasi rela na le xifundzeninkulu xa le Eastern Cape ku ta va ka ri ku ri ni timpfula ta matilo. Kasi lawa ku ri maxelo emikhomelweni eka madyambu ya namuntlha ra perile.